Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Yusuwa TV, ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje kubana namwe rero mu makuru agezwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu isi, by'umwihariko dore kuri inkuru ivuga ko muri Kivu y'Amajyepfo AFC M23 ishinja leta gukomeza kwica abasivili, amahanga areberera. Itotezwa ry'abasivili muri Sange ndetse no mu bice byegeranye rikorwa n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa rikomeje gufata indi ntera mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje kurucoka rumira, nk'uko byatangajwe n'ihuriro rirwanya ubutegetsi rya AFC M23 mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa gatatu. Iri huriro kandi rirashinja leta ubwicanyi, guta muri yombi binyuranije n'amategeko, kunyereza abantu ndetse n'ubusahuzi biri gukorerwa abaturage kuva muri Sange kugeza mu nkengero za Uvira, aho ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi zikorera. Kwa kabiri tariki 12 Gicurasi 2026 ari amaze ku ibintu bikurikira biri mu mukuru w'umudugudu washimuswe mu Kigurwe witwa Masumbuko Kacora Andre. Amaduka ndetse n'ubucuruzi nabyo byari byamaze gusahurwa. Botiki y'umukecuru mu mudugudu wa Kinanira ya kabiri uherereye mu Kinanira nayo yarasahuwe, ndetse kandi botiki ya Bwana Jean kuri Avenue ya Kine muri Kinanira nayo yarasahuwe. Botiki ya Bwana Andre mu gace ka Rutanga nayo yarasahuwe bikomeye. Kiosk iherereye mu gace ka Musenyi kuri Mapera Avenue nayo yasahuwe bikomeye. Grace Bar iherereye mu gace ka Kinanira ya kabiri kuri Avenue ya Kine inyuma ya Kiliziya Gatolika nayo yarasahuwe bikomeye. Abasivili kandi barishwe. Bwana Moyize yiciwe mu gace ka Kinanira hafi ya hoteli yitwa Zishakuriwe. Bwana Niyonkuru Atanaze yarasiwe Kajembwe agarutse avuye mu murima w'umuceri aho yarimo arahinga. Witwa Bwana Bloze yiciwe mu murima w'ibisheke utari kure y'ikiraro cyo ku ruzi rwa Sange. Ayose mu 2023 kandi kavuga ko gucecekesha kw'abaturage ba Kongo, umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imbere y'ubwo bugizi bwa nabi biteza imbere umuco wo kudahana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo bukomeje kubyaza umusaruro. Ibi biraba mu gihe AFC M23 kandi yarutse kuva mu bice yari yarigaruriye muri Kivu y'Amajyepfo birimo Sange igasubira inyuma mu birometero 70 uvuye Uvira. Hanyuma dukomeze no mu yandi makuru kandi ari kugenda garuko hirya no hino mu isi. Dore kuri inkuru ivuga ko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kera kabaye yerekeje mu Bushinwa nyuma y'imyaka isaga 10. Donald Trump yerekeje mu Bushinwa mu ruzinduko yitezwemo kuganiramo na mugenzi we Xi Jinping uyobora Ubushinwa ku ngingo zitandukanye ziri mu bufatanye mu by'ubucuruzi, umutekano mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi bitandukanye. Trump werekeje mu Bushinwa wahagurutse ku mugoroba kuri uyu wa 12 Gicurasi. Biteganijwe ko agera kuri uyu wa gatatu, aho yaherukaga mu Bushinwa mu Gushyingo ku mwaka wa 2017 ubwo yayoboraga Amerika muri manda ya mbere. Yavuze ko yiteze ibiganiro birambuye ku ntambara ya Irani yisunga cyane Ubushinwa bugura ibikomoka kuri peteroli byayo, cyane nubwo Washington yayishyiriyeho ibihano bikakaye. Abajijwe ku bijyanye n'intambara ya Irani, Trump yagize ati sintekereza ko dukeneye ubufasha na buke bw'Ubushinwa. Intambara tuzayitsindira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzayitsinda mu mahoro cyangwa mu bundi buryo. Biteganijwe ko Trump hazanagirana ibiganiro na Xi Jinping mugenzi we kuwa 14 ndetse no kuwa 15 Gicurasi 2026. Kwa 11 Gicurasi kandi Trump yabajijwe n'abanyamakuru icyo atekereza ku kibazo cya Taiwan, dore ko iyi Taiwan Ubushinwa buyifata nk'intara yabwo, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zigakomeza kuyigurisha intwaro nk'aho ari igihugu cyigenga. Trump yavuze ko ikibazo cya Taiwan kiri mu byo azaganira na Xi Jinping, ndetse ashimangira ko azi neza ko uyu mukuru w'igihugu adashaka ko Amerika ikomeza kugurisha intwaro Taiwan. Ati nzabiganiraho na Perezida Xi Jinping, Perezida Xi ntabwo ashaka ko tubikora tugurisha intwaro Taiwan, ariko ibyo tuzabiganiraho. Icyo ni kimwe mu bintu byinshi tuzaganiraho. Bijyanye n'uko Ubushinwa kandi bugenzura igice kinini cy'amabuye haboneka hake ku isi ndetse bukanayohereza mu mahanga ku bwinshi. Biteganijwe ko iyi ngingo n'izindi zitandukanye zijyanye n'ubucuruzi nazo ziza mu z'imbere ibihugu biza kuganiraho. Ubushinwa kandi naho Trump yiteguye cyane, aho polisi y'Ubushinwa n'inzego zitandukanye z'umutekano zatangiye gukaza umutekano mu bice bitandukanye kugira ngo uyu munyacyubahiro umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihanganye ku isi
yakirwe neza mu Bushinwa. Nubwo myaka ishize Ubushinwa na Amerika byahanganye mu bijyanye n'ubucuruzi, aho Washington yakunze gushyiraho imisoro iri hejuru ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Mu Kwakira kwa 2025 impande zombi zabaye zishyize agahenge k'iyi ntambara y'ubucuruzi kangana n'umwaka umwe badahangana. Trump na Xi Jinping bari bahuriye mu nama yabereye muri Korea y'Epfo mu mwaka wa 2025. Trump kandi mu Bushinwa yajyanyeyo n'abayobozi b'ibigo bikomeye byo muri Amerika barimo nka Elon Musk washinze Tesla n'ibindi bikomoka ibindi bigo nka SpaceX ndetse n'uwitwa Tim Cook uyobora ikigo cy'abanyamerika cya Apple. Hanyuma kandi tukiri muri Amerika n'inkuru zirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko hasohotse inkuru igaragaza ko Amerika igowe n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bukomeje kubera inzitizi imibereho myiza y'Abanyamerika, aho kuri ubu litiro ya essence imiragura amafaranga y'u Rwanda mu 6,500 mu gihe ibiribwa na gaze yo gutekesha byo byazamutseho 4% kuva Amerika na Israel batera Iran, kandi ariyo ifite 20% ya peteroli na gaze isi ikoresha buri munsi. Kuva muri Gicurasi 2023 kugera muri Mata 2026 bwari ubwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye izamuka ry'ibiciro ku masoko rikomeye. Consumer Price Index CPI yerekana ko habaye izamuka rya 3.8%, bikaba byaratewe n'ihenda ry'ibikomoka kuri peteroli byazambijwe n'intambara Amerika yagabye kuri Iran. Kuzamuka cyane ku giciro cy'ubuzima mu mezi 12 ashize cyazamutseho 3.8%. Ubwa mbere nabyo byari bibayeho kuri iryo zamuka rya 4% ku gutakaza agaciro k'ifaranga cyangwa inflation mu myaka 3 ishize. Ibiro bishinzwe ibarurishamibare BRS muri Amerika byavuze ko izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli byabaye nyirabayazana ku buzima bwo muri Amerika, ndetse bakomeza bavuga ko bagize ibiciro bizamuka cyane by'ibiribwa ku masoko. Ifungwa ry'umuhora wa Hormuz kandi ryazambije ibintu muri Amerika ku buryo ibiciro bya gaze byatumbagiye kuko havagayo gaze ihendutse. Kugeza kuri ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika litiro ya essence irimo iragura amadolari 4.6 angana n'amayero 3.3 n'asaga 6,572 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda. Hanyuma kandi dukomeze mu gihugu cya Kenya, tubariho naho dusoreza amakuru agezwe muri kano kanya ho muri Kenya ibitaro n'amahoteli birimo birafungwa kubera guhumanya ibidukikije. Ibitaro n'amahoteli n'ibindi bigo byo muri Kenya bikomeje gufunga ubutitsa kubera guteshuka ku kubungabunga ibidukikije birekura imyanda ihumanya. Ikigo NEMA cyangwa The National Environment Management Authority cyatangiye umukwabo wo kugenzura ibigo bitandukanye nka za hoteli, ibitaro, sitasiyo ndetse za essence ndetse na za apartment n'ibindi bigo byinshi birekurira imyanda mu migezi bigahumanya ibidukikije. NEMA igaragaza ko ibikorwa bitemewe ibi bigo bikora birimo kurekura imyanda y'ibisukika bitatunganijwe nk'amazi yo mu nganda, ayo mu bigo bitunganya imyanda, ayo mu bitaro, mu mahoteli ndetse n'ahandi hatandukanye, bikabiyobora mu biyaga, mu nzuzi cyangwa se mu nyanja zitandukanye. Itangazo NEMA yashyize hanze yagaragaje ko ibice byo mu ntara za Kitui na Makueni biza kwibandwaho cyane kugira ngo harebwe niba amategeko ajyanye no gucunga imyanda no kwitunganya ku buryo itangiza ibidukikije yubahirizwa. Iki kigo kandi cyatangaje ko imirimo yatangiriye mu bice bya Kitui na Makueni biherereye mu burasirazuba bwa Kenya hagamijwe kureba niba hakurikizwa amategeko yo kurengera ibidukikije. Ibigo kandi birimo birasangwa kutubahiriza aya mategeko birasabwa kubanza gukemura ibyo bibazo bikazasubukura imirimo yabyo nyuma. Kuri wa 13 Gicurasi NEMA yatangaje ko mu mujyi wa Wote wo mu ntara ya Makueni yabonye ibigo byinshi bitubahirije ayo mabwiriza. Umuyobozi ushinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kubungabunga ibidukikije muri NEMA unayoboye ibi bikorwa by'ubugenzuzi Ayubu Macharia yavuze ko inyubako zisangwa zitujuje ibisabwa zose zifungwa kugeza ubwo zizabyubahiriza. Umuyobozi yavuze ko kandi ibigo bizakomeza guteshuka ku bisabwa bizakurikiranwa, nubwo urugero mu rwego rwavuze ko rwatahuye ibigo byinshi bitubahiriza aya mabwiriza, ntabwo yavuze umubare w'ibyo bamaze gufunga. Reka mbashimire cyane, dusubire mu yandi makuru araza kwagezweho kuri Yosua TV.